هفت سالان پیشتر دروژه که وکی افروکه ده لپیشی مناره چارلنگی آمده دما کو طاهر الچی بحث آشتی و به هفراجیان اتکر او هاتا کشتن چما هاتا کشتن چما حتی نها دوسه وی نهاتی اک آلی کرن و بکوژن وی نهاتنا آشکارا کرن ممکنه دوسه کشتن طاهر الچی هف آوای آپ موسا و گلک دوسه اندی لباکوری کردستان و ترکیه و ها بین گرتن و ایدی بیجن دستور و یاسای وان جینما ده کیوان داج هجای سروک بارویا دیاربکر ناهید ارند پرسم هجای ناهید گلک بخیراتی کردستان 24 چما طاهر الچی هات کشتن کو بحثا آشتی و به هفراجیان اتکر اری چما حتی نها بکو جنوین هاتنا آشکارا کرن هف آوای بسط هزاران دوسین دی لباکوری کردستانه هجای ناهید نظام دنگی متیو ایوارا باش بیتن پرسا من اوا چما طاهر الچی هات کشتن چما حتی نها بکو جنوین هاتنا دیار کرن Yani Tahir Elçi 2015 yılının 28 Kasım'ında katledildiğinden beri maalesef o andan itibaren yani Diyarbakır'da gerek Cumhuriyet Başsavcılığı yani yargısal makamlar ne de kolluk makamları bir soruşturma dosyası açısından üzerine düşen usulü işlemleri hiçbirini yerine getirmiyor. Ne duvarı bingehinde ne juvarı usulü de. Ne şune bu yere hatır lokulun kirin kamera natın şopandın eva vek ligor çarşıve yasay nahat kom kirin. 4 salun niv doz nahat vekirin. Le dedemin Davida be hevlin Barya Diyarbakır'ı o malbata Tahir Elçi le London'e raportek hata amade kirin o derbarı se polisanda doz hata vekirin le pişti se salan heji dve doze de jirene hatiye girtin. ام زانن طاهر الچی زیده نزیکی پککی نبو و پککی جی اوراق ندکر جبر و مجاره لی د برنامه که CNN ترکیه دا وی گوتی پککی نری خستنا که تروریا از شرعی دبینم که هدف سردانا پککی دکه حتى بترورست نادم ناسين جي حتى بترورست وانا نابينم جي باشي وي طاهر الچي هاتا قاتل كيرن برأياتا بكشتنا طاهر الچي افين كو اف تشتكرنا خاصن چه پیامکی بدن Şimdi Tahir Elçi'nin o programda söylediği sözlerden sonra pişti ku Tahir Elçi wan gotena kirin le dorên civakî kampînekê dejayetî destpêkir her wiha dadgeh jî dozger jî beşdarî vê kampînê kirin û derbarê wî de doz hate vekirin ku bangeşeya rexsina terorê kiriye hat bin çavkirin o doznameyekî hat amade kirin doz hate vekirin em dema Tahir Elçi hata kuştin em dibêjin ji wê rojê ve hat hin em karin hin berê jî bigirin dest dema serokê baroyê bû daxuyaniyên wî dîsa dihatin şopandin o diyar bû dewlet ji vê dilgiran e qebûl nake em tenê kuştina Tahir Elçi bi roja kuştinê ve sînordar nabînin ev proseyekî hebû kampînek hebû û her tim Kawata divê kêvanê da gava tu dibêjî kampînekê hebû biryarekê hebû hêjayê nahêt mesela şerê xendekan ev bi îradeya pekekê bû eger na çima dewleta Tirkiye rêda pekekê bi milyonan tonên teqemeniyan derbasî nava bajarên Bakurê Kurdistanê bike. Şimdi Tahir Elçi ilk bu kentlerde dema şerê xendekan dest pê kir Tahir Elçi
dijî vê derket rexneyên xwe kirin. Piştî vê jî ji xwe operasyon dest pê kirin û dewletê pir tund êriş li bajaran kir. Tank û top li Diyarbekirê hatin teqandin. Tahir Elçî ev ya got. Got em ez şer nava bajaran şer û pevçûn û operasyona naxwazim. بله Tahir Elçî her du gelek alî ji Tahir Elçî aciz bû. Lê Tahir Elçî digot em li vê bajarê şer û pevçûn û operasyona naxwazim. باشه پرسا منا داویه گرشکره ما خو بکر تاسی برسف بده هجای ناهید چند دوسین وهاین میناین طاهر الچی هون وکه سروکه باروی آمده پیدزانن ممکنه دوسه طاهر الچی هف آوای آب موسا و به هزاران دوسین دی لسال قتل کرنا کردان بهنا گرتن و کس به نزانه کیه بکو جوان؟ Bele mexabin gelek kuştinên siyasî dosyayên wan hatin girt taybet dosyayên ku Kurd bûn hemû hatin girtin heneka gotin dem serda derbas duye heneka doz ve nekirin lê doz betal kirin lê em vê dizanin dosên Tahir Elçî Baroya Diyarbekirê parêzer naxwazin ev doz bige heman encamê ji ber vê xebatên xwe karên xwe berdewam dikin ne tenê polîsên ku tên dadgeh kirin em dixwazin hemû destên pişt vê bûyerê bên zelal kirine em rast e Kurd di dozên Kurdan da di dozên Kurdan da dadgeh sizan nade lê em ê karê xwe berdewam bin. هجای ناهید ارن سروک باروی دیار بکره گلک سپاس